muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese kandi ndabahaye ikaze abakunzi ba BBC gahuza miryango. Turi ku munsi wa gatanu itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2022. Izi ni zimwe mu ngingo zigize ikiganiro cacu. Ubwongereza ngo buhangayikishijwe n'amateka mabi y'ubucakara ico gihugu cagizemwo uruhare. Ivyo bikaba vyashikirijwe n'umugano wo mu nda y'ingoma y'Ubwongereza Charles mu gihe yugurura inama ya Commonwealth i Kigali. Reta ya Republika ya Demokarasi ya Congo ivuga yuko iriko irakora uko ishoboye mu gukumira amajambo akokeza urwango ruhama cane abo mu bwoko bw'abatutsi kuva hico gihugu gitanguye gutunga agato ku Rwanda ko rukorana n'umugwi M23. Abatotezwa ariko bo ngo ntibabishira amakenga. Imvugo z'abayobozi nziza kandi zirasa neza ndetse n'amakisyo bashaka kugaragariza aragaragaza neza, ariko hanze wasohoka hanze ugasanga indirimbo kiraririmba Bihembera Urwango Abanyarwanda bose bataye, kandi bavuze Abanyarwanda babona abatutsi bose. Ingaruka z'ico cuka kiri hagati y'ivyo bihugu vyompi zimaze gutera umwitwarariko abakoresha inzira ihuza akarere ka Rubavu n'umuji wa Goma, cane abanyeshure. Muraza kuvyumva muri iki kiganiro. Tubafitiye n'ikiganiro baza muganga ku ngwara zifatira mu matwi. Iki kiganiro gihagarikiwe na Mark Niyonkuru. Mubanza ariko mutega amatwi amakuru yo hirya no hino kw'isi avugwa hano kuri BBC, mushikirizwa na Jacques Niyitegeka. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwavanyeho uburenganzira bwatangwaga n'itegeko nshinga bwo kuvanamo inda. Iki cyemezo ni intsinzi ikomeye ku mpirimbanyi zigendera ku matwarakaze y'abagendera ku murongo w'iburyo muri politiki hamwe n'izindi mpirimbanyi zishyira imbere amadini zari zimaze igihe zamagana kuvanamo inda kuva byakwemerwa n'amategeko muri 73. Muri uru rukiko rwiganjemo abacamanza batsimbaraye ku mahame ya kera, uyu mwanzuro watowe n'abacamanza 6-3 bemeje ko icyemezo cyo kwemerera abagore kuvanamo inda mu buryo bwemewe n'amategeko cyafashwe hagendewe ku rubanza ruzwi ku izina rya Rose v Wade cyari kinyuranije n'amategeko, ngo kubera ko itegeko nshinga rya Amerika ritabwa ku buryo bweruye ibijyanye n'uburenganzira bwo kuvanamo inda. Nyuma yaho Donald Trump ashyiriyeho abandi bacamanza bashya mu rukiko rw'ikirenga, ubu noneho rwiganjemo abacamanza batsimbaraye ku bya kera. Nyamara ariko ibipimo by'amajwi byerekana ko abanyamerika benshi bashyigikiye ko abagore bagumana uburenganzira bwo kuvanamo inda. Iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Amerika cyamaganwe n'abantu bakomeye mu ishyaka ry'abademokrate. Barack Obama ugeze kuyobora iki gihugu yavuze ko iki ari igitero ku burenganzira bwa muntu bw'ibanze, mu gihe umukuru w'inteko nshingamategeko Nancy Pelosi yavuze ko iki ari icyemezo kirimo ubugome kizatuma uburenganzira bw'abagore bujya ku rupapuro rw'itora mu matora y'abadepite aba hagati muri manda y'umukuru w'igihugu ateganijwe mu kwezi kwa 11. Mike Pence bigeze kuba vice president wa Amerika we yakiriye neza icyo cyemezo, batavuga ko uburenganzira bwo kuvanamo inda bugiye gusigara gusa mu mateka, maze ahamagarira aho mu ishyaka ry'abarepublicain guhirimbana basaba ko amategeko avanaho burundu uburyo bwose bwo kuvanamo inda. I Kigali mu Rwanda hatangiye inama y'abakuru ba leta z'ibihugu bigize umuryango wiganjemo ibyahoze bikolonijwe n'Ubwongereza Commonwealth. Mu minsi 2 bazaganira ku bibazo birimo ubucuruzi, ihindagurika ry'ikirere n'ubuzima. Mu muhango wo gutangiza iyo nama yekomagoma cyarazwe ingoma mu Bwongereza Charles yemereye ko bimwe mu bihugu bigize Commonwealth umwamikazi habereye umukuru w'igihugu bikomeje kwifuza ko byahinduka repubulika. The Commonwealth contains within it countries that have had constitutional relationships with my family. Commonwealth irimwe ibihugu byamye bifitaniye imigenderanire n'umuryango wanje. Bimwe biracabandanya, hakaba ariko hariyongera n'ibitabyigeze. Ndashaka ndabivuge ntaryo umunwa nkuko nabivuze ubwa mbere ko ibirabibwirizwa shingiro ry'ibihugu canke ubwami ari bo bonyene babifata ko ingingo. For each member country to decide.
Ukraine yatangiye gukura ingabo zayo ziri hamwe mu hantu hasigaye hakomeye ziri mu burasirazuba bwa Luhansk mu mujyi wa Severodonetsk. Abanyamakuru bavuga ko gusubira inyuma y'ibyumweru basukwaho bisasu n'ingabo z'Uburusiya byaraye bitangiye nubwo ibi bitaremezwa n'ingabo za Ukraine. Umujyanama wa Minisiteri y'Ingabo i Kiev yavuze ko ingabo zifite impamvu zazo zatumye zifata icyemezo cyo kuvayo. Kubona ingabo z'Uburusiya zimaze iminsi zigira imbere byatumye haba icyo bako zishobora kugota ingabo za Ukraine, ariko ko gusubira inyuma kuzatuma Moscow isa n'ikoze imitwe y'intoki kuri imwe mu ntego zayo zo gufata akarere ka Luhansk. Abategetsi muri Bangladesh baravuga ko imyuzure mu duce tumwe two mu karere ka Sylhet mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu yongeye kumera nabi mu gihe amazi y'uruzi rukomeye ruhari amaze kuzamuka akarenga urugero rwashyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Aya mazi mashya yinjiye mu mugezi wa Kushiara yarengeye uturere twinshi twadusanzwe twaribasiwe n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi. Sheldon Yet uhagarariye UNICEF muri Bangladesh aratubwira impungenge zikomeye bafite. 3.5 million children are... Abana bagera kuri 3.5 n'igice nibo bakeneye byihutirwa amazi meza yo kunywa. Uyu ni umubare munini cyane kandi wiyongereye cyane mu minsi ibiri ishize. Ibice byinshi ubu byarengewe n'amazi bikaba bidashobora kugerwaho n'amazi meza yo kunywa ndetse n'ibiribwa. Ibibazo byo kwirinda indwara ziturutse kuri iyi myuzure birakomeye cyane. Muri iki gihe abana nibo bugarijwe bikomeye. Indwara z'impiswi n'izindi zica ziriyongera cyane. Abagera ku 2700 bafashwe n'impiswi bakaba baragaragaye muri iki cyumweru honyine. Minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Boris Johnson yatangiye kongera kotsa igitutu kugira ngo yegure ku mirimo ye nyuma yaho ishyaka ry'abakonservateur ritakarije intebe ebyiri mu matora yo gusimbura abadepite babiri bavuye mu ntebe zabo manda itarangiye. Iki gitutu kirabugwa kandi mu gihe uyoboye ibiro bikuru by'iryo shyaka yeguye. Bwana Johnson washegeshwe n'inkuru z'agahomamunwa ndetse n'igipolisi kikamuhanisha igihano cy'ihazabu kubera kwica amategeko yaguma mu rugo mu gihe cya COVID-19 yavuze ko hagiye gukomeza gukora akazi ke. Ariko Rod Howard umwe mu babanjirije Johnson nk'umukuru w'ishyaka yavuze ko yagombye kwegura ubungubu ngo kubera ko Ubwongereza bwahungukira bubonye umuyobozi mushya. Nyuma yo gutsindwa ayo matora y'ejo, Oliver Dowden yeguye ku mwanya w'umuyobozi w'ibiro bikuru by'ishyaka ry'abakonservatori avuga ko leta idashobora gukomeza gukora nk'aho nta cyabaye. Florentine urakoze Jacques Nitegeka kuri ayo makuru ya BBC. Amakuru yacu ku buryo burambuye tuyahere mu mujyi wa Kigali ahari inama y'abakuru b'ibihugu 54 byiganjemwo ibivuga ururimi rw'icongereza byahoze ahanini bikolonijwe n'Ubwongereza biri mu muryango wa Commonwealth, ikaba yafunguwe ku mugaragaro i Kigali uyu munsi. Mu gutanguza iyo nama, umuganwa Samuragwa w'ingoma y'Ubwongereza Charles ahagarariye umwamikazi Elizabeth y'Ubwongereza akaba ari nawe muyobozi wa Commonwealth niwe yatanguje iyo nama. Yavuze yuko Ubwongereza buhangayikishijwe n'amateka mabi y'ubucakara ico gihugu cagizemo uruhara. Hari abakuru b'ibihugu n'amareta bagera kuri 25 n'abandi bahagarariye ibihugu vyabo bigize uyu muryango uko ari 54. Mugenzi wacu Samba Cuzuzo yari muri Kigali Convention Center aho batangurije ivyo bikorwa vyabo, adutegurira inkuru ikurikira. Umwami Muswati, abakuru b'ibihugu, ba ministeri b'intebe, intumwa z'ibihugu n'abandi batumirwa benshi bari bitabiriye uyu muhango warukuriwe n'igikomangoma Charles cy'Ubwongereza gihagarariye nyina umwamikazi Elizabeth wa kabiri ari nawe mukuru w'uyu muryango. Mu ijambo ritangiza iyi nama, Perezida Kagame yavuze ko Commonwealth ikeneye kuba imbere ku rugamba rw'ibibazo by'isi. Kuba iyi nama yarabereye mu Rwanda, igihugu gishasha muri iri shyirahamwe tudasangiye kahise n'ubwami bw'Ubwongereza, bisobanuye ugushaka kwacu ko gukomeza guha isura nshasha Commonwealth ihindura isi. Commonwealth dukeneye ni iri imbere ku rugamba rw'ibibazo by'isi, si iri ku ruhande iraba ibintu biriko biraba. Naho Patricia Scotland, umunyamabanga mukuru w'uyu muryango w'ibihugu, yibukije uburyo inama yakererejweho imyaka 2 n'ikirezo cya COVID ndetse kikica benshi mu baturage b'uyu muryango. Iyi CHOGM imaze igihe kinini tuyitegereje. Igihe duherukira guterana cyakurikiwe n'agahinda
basaza bacu na bashiki bacu barenga miliyoni imwe bo mu bihugu bya Commonwealth b'ingeri zitandukanye harimo n'abakuru ba za guverinoma barapfuye. None rero mu gihe dutangira kumugaragara iyi nama, mbasabye mwese kwifatanya nanjye mu kanya ko guceceka tukibuka abo bose. Igikomangoma Charles, umushyitsi mukuru muri uyu muhango, we yavuze ko uyu muryango wubakiye ku mateka y'ubukoloni n'ubucakara. Avuga ko muri iki gihe abategetsi bakwiye kwemera ibyahise no kubiganira. Mu gihe duhirimbanira amahoro na demokarasi, ndashaka no kwemera ko imizi y'uyu muryango wacu imanuka ikagera mu gihe kibabaje kurusha ibindi by'amateka yacu. Sinabasha gusobanura ubunini bw'intimba nterwa n'akababaro k'abantu benshi n'ingaruka mbi z'ubucakara. Niba tugamije kubaka ejo hafitiye inyungu abaturage bacu bose, natwe ubu tugomba kubona uburyo bushya bwo kwemera hahise hacu. Iyi nama izarangira ejo kuwa gatandatu, aho abakuru b'ibihugu biteganyijwe ko bazemeza Togo na Benin, ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubufaransa n'Ubudage, nk'ibinyamuryango bishya muri Commonwealth. Samba Cyuzuzo, BBC Gahuza Miryango, i Kigali mu nama ya Chogam. Urakoze Samba. Reka twerekeze muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, mu gihe abanyekongo cane abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bavuga yuko bariko barahamwa kubera amajambo y'urwango akokeza ayandi moko kubagirira nabi. Leta ya Congo yemeza yuko iriko irakora uko ishoboye kose kugira ngo ihoshe ubwo bugizi bwa nabi. Abafashwe bakwiza bene ayo majambo ngo barahanwa, ndetse n'amaradiyo ayatangaza. Umushikiranganje wo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya avuga yuko naho hari abahohotewe atanteguro izwi na leta yo gutoteza igice kimwe c'abanyagihugu. D'abord, madame, il faut pas généraliser le cas. Nous avons Madame, nimufate ko ari ibintu bikwiye canke bikorwa hose. Turafise abanyekongo bavuga ikinyarwanda kandi tubanye neza. No muri leta turafise abo dukorana bavuga ikinyarwanda. Umushiranganje yajejwe ibikorwa remezo avuga ikinyarwanda. Il faut éviter de généraliser. Nous ne sommes pas en train de nier les faits qui se sont passés. Il y a eu des incidents. Rero nta gufata ko ari ibintu bikwiye hose. Turiko turahakana ibyabaye kuko hari ibyabaye kubera abantu b'intagondwa, ariko si umugambi wateguwe canke uri kurakurikizwa hose. Ubu igipolisi carafasha abantu bashikirije ku mugaragaro amajambo atota abanyekongo b'abatutsi. Ibintu rero byumvikane neza. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo nta politiki ihari ishigikiwe na leta yo gutota abantu runaka. Ahubwo mu majambo yose ashikirizwa na leta kuva urwo ruhagarara rwadutse, dusaba dushimitse ko hataba ibyo gutota abantu runaka, nuko ari ngombwa cyane ko abantu baguma bashize hamwe. None ko naho hoba ari ubuzima bw'umuntu umwe butakaye buba ari ubuhombe ku gihugu, abariko baricwa bakaba ari abanyekongo kandi bakicwa n'abanyekongo bene wabo. Mwebwe nka leta ijeje gukingira abanyagihugu banyu muri ko mubikora kwiki? Alors, je dois vous dire madame que nous sommes Madame, nagira ndabwira ko twitwararika yaba umutekano w'abavuga ikinyarwanda, yaba kandi n'ingene umutekano uri kurunyuka muri Bunagana, kuko muri Rucuru habayo cyane bavuga ikinyarwanda, abahutu n'abatutsi, ariko harabayo kandi n'ayandi moko. Urumva rero dufata ingingo zo gucungera umutekano w'abantu mu bisagara n'ahandi, mu gihe hogira abantu b'intagondwa bibaza ko bategerezwa kwihorera ku bantu bavuga ikinyarwanda batekanye ataco bazira kubera gusa ko M23 iri kwiragwanira muri Rucuru. Ivyo bitegerezwa gusobanuka neza. Muvuze Bunagana nyene koko umugwi M23 waramaze kuvuga yuko utazohava nkuko vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika y'ubuseruko, kiretse leta ya Congo yemeye ibiganiro. Mubivuga kwiki? Madame, nous considérons que le M23 est un mouvement. Madame, twebwe dufata ko M23 ari umugwi w'iterabwoba. Kw'ivyo kora byose ubikora uri kumwe n'ingabo z'u Rwanda. Uko biri kose, ibiganiro by'i Nairobi nta kindi bigamije atari kurondera kugarukana amahoro muri ako gace k'igihugu cacu
kugira ngo haboneke iterambere mu bihugu byose bigize EAC. Ku migwi yose yitwaje ibigwanisho uhereye kuri M23 ubutazofata inzira yaciwe n'abakuru b'ibihugu i Nairobi, uwo niwo izo ngabo ziziye. Izo ngabo zije kugwanya M23 mu gihe utokwemera gushira ibigwanisho hasi. Dans l'hypothèse où ils ne veulent pas déposer les armes. Patrick Muyaya, umushikiranganje wo kumenyesha amakuru akaba n'umuvugizi wa leta ya Republika Demokarasi ya Congo. Nkuko rero uwo muvugizi wa leta bivuze, leta ya Congo igwanya yivuye inyuma ibikorwa byo guhohotera abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ubuyobozi bw'umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Epfo bukaba bumaze gushira mu bikorwa ivyemezo byo kubigwanya. Muri ivyo vyemezo harimo guhagarika imyerekano yitirirwa kwiyamiriza u Rwanda yari itegekanijwe ejo ku munsi wa gatandatu, no guhiga abakwiza ubutumwa buhamagarira kugirira nabi abo bantu babicishije ku mbuga hwaniro. Ivyo vyemezo rero vyafatiwe mu nama yabaye mu ntango z'indwi yahuje inzego za leta, intumwa z'amoko atandukanye n'imiryango itegamiye kuri leta ndetse n'abashinzwe umutekano. Umwe mu batumiwe muri iyo nama ni Ndatabaye Boss, umunyamabanga mukuru wa Shikama, umuryango utegamiye kuri leta uharanira uburenganzira bw'abanyamurenge. Navuganye nawe atangura kunsobanurira ivyemezo vyafatiwe muri iyo nama. Imyanzuro yafatiwe muri iyo nama nuko inzego z'umutekano bafitiye ayo message yivuye inyuma avuga ko atagomba kongera gutambuka cyangwa se gutangwa n'uwari we wese. Hanyuma hashyizweho komisiyo ishinzwe gukurikirana ayo message kugira ngo bagaragaze kubamenya source isoko y'ayo message agenda ava kugira ngo abantu batanga batangire bahanwe uburyo amategeko abisaba. Uwo mugwi uzobugizwe na bande? Harimo abantu b'amasosiyete civile, hashizemo abaterukira urubyiruko, abashizemo abantu bakeneye abasirikare community atandukanye cyane la majorité y'amakomunite batuyana mu mujyi wa Uvira n'abamwe mu bayobozi bashinzwe umutekano by'Uvira. Twarumvise mu minsi yahera yuko hariho n'abahamagarira abantu kuja mu myerekano. Byo bimeze gute? Hari ico iyi nama yabivuzeko? Barahagaritse, babwiye abantu bose ko nta manifestation n'imwe bemeye igomba kuzaba. Niyo yari iteganijwe kuwa 25 yarasibije. Naremewe ariko ntabwo dushize amakenga kubera ko nahandi iri mu kuba batayihanguye kandi gatera ibibazo. Nano barabibujije ariko n'umundi amanama arakomeje hirya no hino, arasanga amanama ari kuba bakavuga ngo inama irabaye ugasanga inama zitazigera mu mugoroba n'igitondo. Izo nama nizo ziteye abantu ubwoba, bishobora guteza ibibazo ejo cyangwa ejo bundi ugasanga abantu mu muhana batazi incontrole bagatangira gukora ibintu bidakwiriye mu muhanda no kwica abantu ndetse no gusenya. Mbe none muri iyo nama ko wavuze ko mwari yabaserukira ubwoko butandukanye, tukaba twumva yuko hizizigwa cane ubwoko bw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ayandi moko mwavugana muto? Ayandi moko ubundi muri iyo nama amamessage hanze ni menshi cyane, n'ababivuga ni benshi, n'indirimbo zirahari biri mu mujyi wa Uvira biririmba ko abanyarwanda bose bagomba gutaha iwabo. Izo ndirimbo ziri ku edition yose ashoboka. Ariko rero mu nama hagaragayemo amagambo makeya cyane, hagaragayemo ituza rikomeye cyane ku buryo utamenya imigambi y'abantu na position zabo bafite. Ariko position tubona nzima ni position y'abayobozi bahagarariye umutekano. Ariko ubundi muri salle hagaragaye nk'umuco w'ituza no guceceka bategera gusubiza mu kiyobozi bivuga. Imvugo z'abayobozi nziza kandi zirasa neza ndetse n'amaksio bashaka kutugaragariza aragaragara neza. Ariko hanze wasohoka hanze ugasanga indirimbo kiraririmba Bihembera Urwango ati abanyarwanda bose batahe, kandi bavuze abanyarwanda babona abatutsi bose. Ugasanga situation hanze amamessage ni menshi, uburyo bwo kuyashakisha no kubafata ntawo bafata kandi abayatanga abari mu mujyi wa Uvira. Icyo ni ikibazo. Abana baraja ku ishuri bakagaruka bakubaza ngo ese baba batubwira 5 ngo bazatwirukana bazatwica. Ugasanga abana deja mu mitwe yabo ntabwo mitwe yabituje. Ndatabaje Boss Muyoboke aserukira ishirahamwe Shikama. Tugeze ku isaha imwe iburi minota 11 mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu seruko bwa Congo. Ndi Florentine Kwizera. BBC gahuza miryango Igoma. Ni kuri FM 93 n'ibice 8.
gahuzamiryango ibajane ku rubibe rwa Congo n'u Rwanda. Ivyo bikorwa vy'urwango no guhohotera abavuga ikinyarwanda twavuga byagize ingaruka ku banyeshure b'abanyarwanda bo mu muji wa Rubavu uri ku rubibe ivyo bihugu bihana n'umuji wa Goma rero uri ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Kuva ayo matati atanguye bamwe ntibasubiye ku mashure muri Goma. Impungenge kandi ni zose ku bavyeyi bafise abana biga mu muji wa Goma bavuga yuko bashobora kwizizigwa bazira inkomoko yabo. Ive Bucana ari muri uwo muji wa Rubavu yaganiriye na bamwe mu banyeshure b'abanyarwanda biga i Goma ndetse n'abavyeyi babo. Ndi mu gace kazwi nka RCD hano mu muji wa Rubavu. Ni agace gatuje cyane kandi kagizwe n'amazu meza cyane, gatuwe hanini n'abanyekongo n'abanyarwanda bifite. Bamwe mu banyeshuri batuye hano biga muri Congo bananiwe gusubira mu mashuri yabo i Goma. Abavuganye na BBC ariko banga ko amazina yabo atangazwa kubw'umutekano wabo. Umwe muri bo aransobanurira impamvu atarasubira ku ishuri. Twarakomeje turiga tuzi yuko byoroshye. Ejo bundi bari gutera amabuye ku mupaka nibwo ibintu byari byakomeye. Ubwo directeur baraje aravuga ati noneho mwahereza uruhushya abanyeshuri biga bataha, bagataha abafite uko bataha mu miryango yabo ibina bakagenda bakajya babamo bakazabwira igihe bagarukira kwiga. Ubwo natwe turategereje. Hagati aho bamwe mu babyeyi bo bafite abana biga mu mujyi wa Goma baragaragaza impungenge z'ubuzima bw'abana babo muri iki gihe ibintu bitameze neza hagati y'u Rwanda na Congo. Uyu yabwiye BBC ko afite abana bane biga hakurya i Goma. Wanasoma wakirudia bila tatizo. Abana banjye biga i Goma bataha hani Rubavu. Mbere nta kibazo byari biteye, ariko ubu dufite impungenge bitewe nuko bimeze. Ndibuka ko umunsi wa mbere habaye imyigaragambyo ikomeye, umwana wanjye yafashe ipikipiki imuvana ku ishuri i Goma, abwiye umumotari ko agiye ku mupaka w'u Rwanda, atese burya bwose uri umunyarwanda. Yamusize mu nzira hagati aho ngo kubera ko ari umunyarwanda. Urabona se atari ikibazo gikomeye? Usikia tu kama ni umunyarwanda. Hashize imyaka igera kuri 2 ubuyobozi bw'umujyi wa Rubavu butangije gahunda yo gukangurira abanyarubavu bafite abana biga i Goma kubimurira hano i Rubavu. Gahunda yari yatangijwe mu gihe cya Covid, ariko uwo mugambi usa nkaho utitabiriwe. Mpango upo lakini hatujali. Iyo gahunda iracyahari, ariko ntituranyurwa neza n'imiterere yayo ndetse n'ibyerekeye ireme ry'uburezi, kuko abana bamenyereye kwiga muri Congo kugira ngo baze kwiga mu Rwanda bashikire urwego bagenzi babo bariho hano. Twabonye ari ikibazo gikomeye, duhitamo kubagumisha muri Congo. Gusa wenda kubera ikibazo cy'umutekano kiri muri Congo biratugoye, ntituzi icyo tugomba gukora. Tuyajua tutafanya nini. Gahunda y'imyigishirize mu bihugu byombi iratandukanye. Mu gihe muri Congo bigira mu rurimi rw'igifaransa, mu Rwanda imyigishirize yibanda cyane mu rurimi rw'icyongereza. Ive Bucana, BBC gahuzamiryango i Rubavu. Arakoze Ive Bucana. Ariko ubu naho duha umwanya Ivete Kabatesi abashikiriza igice ca kabiri c'ingwara izwi nka neurite vestibulaire. Mwiriweho neza. None turabagezaho igice cya kabiri ku ndwara bita neurite vestibulaire ituruka ku mikorere y'ugutwi iba yahungabanye bitandukanye n'indi sereri isanzwe. Iyi yo ituma umuntu yumva azengerezwa kugeza no ku bintu bimukikije akabona bizenguruka. Muganga Kayitesi Mutamuriza arakomereza ku byo yari yatangiye kutubwira bishobora gutera iki kibazo. Hari ubwo umwakura ujyana message mu bwonko uturutse mu matwi ushobora kuba waragize ikibazo cy'uko hariho ikibyimba, nabyo bijya bibaho. Uko ikibyimba kigenda gikura ariko kigenda gikanda, iyo nere bigatuma icyo gihe uwo muntu agira isereri muri urwo ruhande. Ikindi nacyo ntavuze nuko iyo virusi navuze kare ishobora gufata wa mwakura cyangwa igafata rwa rugingo rwo mu gutwi, ariko ibyo byombi bihabwa imiti bigakira. Ngo ni ubwoko bwa 4. Ubwoko bwa 5 bwo guturuka mu bwonko, kuko n'ubundi hahandi bwa butumwa buturuka mu matwi buva bujya mu bwonko. Iyo mu bwonko ahubwo butumwa bujya hari ikibazo, nabwo ushobora kugira isereri yamuzunga, ariko yo ahitandukanira niyo n'isereri ituruka mu matwi nuko yo
ihoraho umuntu akagira n'ibibazo byo gusa nkaho agenda adandabirana kandi ibimenyetso byabyo byo bihoraho bitandukanye n'ibimenyetso navuze by'isereri ituruka mu matwi. Muri make iyo ndwara ndumva ari indwara ikaze. Yego irakaze kubera ko irahungabanya, ni ukuvuga ngo mu gihe wafashwe uba wumva nyine udahamye, ariko sinavuga ko ari indwara ikaze ishobora gushyira umuntu mu kaga. Hama iravurwa rero iyo sereri y'ubwo bwoko ya muzunga tugereranije n'ibiyitera byose. Buri bwoko bwabyo bumenyekana mu biterwa n'ibimenyetso byagaragaye, bukanavurwa biterwa n'ibimenyetso umurwayi arimo kugaragaza. Nkuko navuze iya mbere irimo kuba ufite infection ya virus ni urugero, iyo ngiyo yo ihabwa imiti, umurwayi asabwa hari ubwo yahabwa ibitaro cyangwa akagumishwa mu rugo agahabwa imiti mu rugo nyuma y'iminsi 5 gutyo bigenda bishira. Ariko ikindi ntavuze nuko ubusanzwe na nyuma y'uko icyo kibazo kiba, ikibazo gikunda kugaragara nuko abantu bahabwa imiti ituma isereri igabanuka, ariko iyo miti ituma isereri igabanuka bituma mu matwi hasa nkaho hasinzirizwa, umubiri ntushobore kurekipera ngo ushobore kugarura bwa busugire bwawo. Bisaba ko umubiri wihorerwa kugira ngo wishakire ubusugire bwawo. Bivuga ko hari n'ibindi, hari indi myitozo bakoresha ijya kumera nk'imyitozo ngororangingo, ariko akamaro kayo ari ukongera gutoza ubwonko n'umubiri kujya muri za pozisiyo runaka kugira ngo areke gukomeza kugira isereri, nko kwibutsa umubiri kugira ngo ubusugire bwo mu bwonko na message ituruka mu matwi ijya mu bwonko bisa nkaho byongere guhuzwa. Muri make ni ukuvuga iki, harivuzwa imiti, harivuzwa iyo myitozo ngororangingo, harivuzwa gusubiza twatwunyu cyangwa twatubuye mu mwanya watwo nta miti yahawe, ariko hari n'ikenera kubagwa cyane cyane niba ari ibibyimba cyangwa no gushiririzwa, biterwa niba ari ibibyimba biri kuri wa mwakura twavuze cyangwa biri mu bwonko, bigatuma imikorere ya myakura na ubwa butumwa bwo guhanahana ubutumwa hagati y'amatwi n'ubwonko bitagenda neza. Mwatubwiye ko nta ngaruka zikomeye bishobora kugira ku buzima bw'umuntu, ariko nyuma yaho tuvuge iyo bidakize neza, iyo redikasiyo mwavuze, umurwayi ashobora kugira wenda nk'ingaruka z'igihe kirekire zihoraho. Biterwa n'impamvu zazindi navuze zo kumva ufite muzunga w'igihe runaka, igihe kigufi babandi navuze b'iminota 30 cyangwa b'amasegonda 30 kugeza ku munota umwe, cyangwa ya sereri y'iminsi 5, yo iravurwa igakira agasubira mu buzima busanzwe. Ariko babandi b'ibibyimba noneho biterwa n'ikibyimba cyamufashe kingana gute, cyavuwe cyakize. Iyo kitakize birumvikana yuko ingaruka z'icyo kibyimba zikomeza zikabaho. Nkuko mwatangiye mubivuga musobanura iyi sereri ya muzunga ifata mu matwi itandukanye n'izindi sereri, abantu bashobora kubyitiranya. Nkamwe mu bivura mwagira inama ki abantu? Inama jewe nazigira abaganga kurusha uko nazigira abarwayi. Umuganga yakagombye gushobora gusobanukirwa ngo iyi sereri ni sereri y'ubundi burwayi. Urumva bya bindi byitwa dizziness bitandukanye na vertigo, kuko vertige yo akenshi ituruka mu matwi, yari vestibulaire cyangwa ari central igaturuka mu bwonko. Byombi bishobora kuvurwa n'umuganga wo mu mihogo, mu mazuru no mu matwi, cyangwa umuganga uvura ibyo mu bwonko cyangwa neurology. Bitandukanye na za zindi zivurwa n'umuganga w'umupediatre cyangwa wo muri medicine interne, hahandi bakora ibizami bagasanga yenda isukari yabaye nkeya cyangwa umurwayi afite amaraso makeya cyane ku buryo nta mbaraga zo guhagarara. Umurwayi yakagombye kuba yoherezwa ahajyanye n'ikibazo cye uko giteye kugira ngo ashobore kuvurwa neza kandi avurwe hakiri kare. Muganga Kayitesi Mukara watubwiraga ku ndwara y'isereri ituruka mu burwayi bufata amatwi. Ni naha dusoreje, twibutse ko dukomeza kwakira ibibazo byanyu. Ikiganiro gasanuka amabaruwa 2790, email ni bazamuganga@gmail.com. Muramukeho. Uramuke nawe Ivete Kabatesi na muganga Kayitesi mwaganira. Nibo rero bashoje ikiganiro cacu cyo kuri uyu wa gatanu, abo twabanye mwese kuva mu ntango, ku izina rya Mark niyo nkuru yamfashije muri iyi nteguro y'iki kiganiro. Eka n'abagenzi bacu bose bagahuza miryango turabashimiye, tubifurije kandi kuzogira iminsi myiza y'akaruhuko. Mwibuke yuko ibiganiro byacu bikomeza ku rubuga rwacu rwa internet bbc.gahuza.com, ndetse mu mpera z'indwi murazi yuko mukurikira imvo n'imvano n'ibice bibiri by'urunana ku munsi w'Imana. Mwari kumwe na Florentine Kwizera, mukomeze kugira ibihe byiza.